A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le maketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo I a te ma isi me tau mafa mai le moana. E peo na uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yasoi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata ilea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala mai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ai ngā sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo whara, la vergata foi leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo I pu mo whaalawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le Monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road I West Auckland, a le ngata I Leaupepe Talai Lene I South Auckland. Can you be my wife? Toi whawhera I atu Samoa I lau whawhawha maua le leivanga o le awhiawhina ua 5 minute ua te ai nei le I tū la e 5 I le tautua whaawau mare o nanga a lau BluTV. Mai se vau programa o le tautaiae, ma le maruia tautaiae ma le malo whaivo Samoa. Ia, ele nei fo ia fiafio le aso whaurele. Ia o le aso whalele o fia bagipati. Ia, ma fuana o fia bagipati. Wai toi pauani o le aso whaingaruenga. Ia, au na whaia fo ileo se malo longa wikendi. Ai le ngata ile o to uma fo io le alo whaiva ingaruenga. Wa o le aso le nei, telo na whaingoa matou mai Samoa o le aso o le tupu. O le aso le tupu, mau ai le pei, se saoro le RSA, no fo ile aso antoa mai nuia uma le pei. Fiu le a inga, ai se vali le fale, vale nei lava pepa moa. So le so ye tau te ola le anga whapena. O folo fatu asiata, male proclame le levanga o le fiafi. E ya te oe le te mafuta mai, yoi, oe le fasingo koe lo lima, you and you. O tau o malava le fau filifili le o nanga ale BluTV, ma le proclame le tau te iae, e talia I lungo o lau telefoni, talia I lungo o lau laptop, iPad, iPhone, laptop, triple top, on the top. Wa mako inga top ki fa nga inga. O folo fatu ma fatalo fatu asiata. Ma lo nga lu. Sai fenga ruenga. Ese le ti mongole ne yaso. Ma doula vai o kilangi ka fiola e ka fefe. Wa cancel o savali ma sani o le taiao. Wa cancel o lu o le uli wa kele ku no le ila o singi nga lu. Ewe. O tele ro para lo fa pertania. Kamanga o ku runga. Wakanzo voi la savilli ya ele uma ile anga le yo le tu titi tau no le train le malanga mai ia io tau sala la le yo le manto o nanga ko kiki ka o mai e vai sina manto fa sore nga tele a wori ngalo ya te auto o nei le le a mo wai le tatu so tinga male fionga le minister o tangata tu motu o le Pasifika le fionga ia Aupito sua William Sio. O le atato wilo ilo ina ai le tūlanga I le paketi. Ioi. Tala o le paketi. Lea sa faa I loa I le asoana nafi. Ai, o le sili o le tūlanga mana ia leanga ia terminology. Fo ngai ma upu faa piltani. Ia lena faa, oh, ka. E sa ore nga ngora o kama veo asu welu. Oh, this word is too expensive. Uia lea. O folo fatalo fato. O le ua se ei. I le office nei. Ia tau sala se lua o le manto o unanga le BluTV. O le tuafine po la lei ia pea.
Semu ai le ngata foi lea o le tausala ia Hana Matauina Schmidt e lungo le proklame e ye uma la to mai o le tofene apea ia o ye foi fai sometimes it can become a political ma correspondent al mato al mato e pay for that sort nafi e na fai belan tama reporting o mai ai ia le tato fa ala wilo ino le paketi o le tausala ia Hana marketing manager ia sales al tato ai ye foi lo na background fa porkiki tulanga o upufai o malo e fa o folofa toi fa talo fa toi ia jojo fa filo ai ia al sa se lua o pea en Hana talo fa lava kia ora tena koutou malo lava soifua Malo soifua Asiata, you know. Thank you. Yeah, fa talo fatu I woma paanga ale tatou BluTV today that have tuned in to Tautai today for Friday. What a huge week. So many things going on. The budget release, so many inputs and opinions. So very exciting show today. Tausi le amatua le leisi tātou whasoaringa te lea o loo whaatalitali awaiting the arrival via Zoom of Minister Honourable Aupito Sua Williams. Ia ai whangasoro si tātou mo whisin tātou whatalofa. Let's do a shout out. Yes. Ia tātou wō ma tātou paanga. But before we started calling out your name, shout out, ia mwhatalofa atu, we wanted to acknowledge whataia tātou sponsors. Io ele tātou Pacifica Family Health Group. Le fionga ele tamaitai pule. Ia o se tamali I Samoa le fionga le aloli. Ngalo mo le mana vai whangaloa na seri maratua. Le tātou tuinga whaia ina ile no whanga fo ilea le awhatu nui na ile maketi fo ilea. Io ina Browns Road. Iwa lima Browns Road ina I Marewa. Le no whanga fo ilea mlaine ports. Ile aso wharaile o le vai eso fo. E whaia ina le tui pui fo ile leo le fulu. Ese arkoviki au ele va foi kui arkoviki kui or fulu mo maluno ia ngata foi lea o le Tasi Market major sponsors for le tato BluTV ia le tato Tasi Market vai le uma ku le falo ro adu ka text mai ka Tasi Market ia onu sai se uma au ele ngata foi le Maota Samoa service stations fa pena foi ma le Pacific 40 malitano for voucher ngata foi le onga OCA. Anyways, shout out to some friends before everything's get heated up, you know, for the budget. Asiata, I think every aso o mau I ngaloa. I just want to say a massive shout out, of course, I o mātua whaaleanganga, to Maintina, e Lama, and also to Emily. Thank you so much for your support, and also to everyone that's tuning in every day. We really Reverend appreciate Elama. Elama, yes. Oi, talofa, I know. Okay, yes. Me silila lo ia lau tama whaaleanganga, o te taua ia Elama ua laua mio I tatoa ole le leo le mio pia. Hana? Yes, I want to give a beautiful and lovely big hug through the TV to my Nana, Asiata Pio. Hi, Nana. I hope you are doing well and you had a great day. Ia momoli vi alo faanga for proclame I si vaenga le mafuta mai. In fact, na wala au mai le sora na fi mai Samoa. Malanga tu New Zealand nei. Te le sora na fi mai Samoa. Te lo pena tala noa ia pe se taimi. Frances Maria Cara. Ia le vaenga le na wala au mai me se fo le fionga le ta ma le to au malanga le o to ai to no I Samoa amu ia o ko io o tofo I le fangusea. Ia o tofo I le pisua. Ia ua tau mafa I le alongo ma le ponge le nga whapalange ka meki kua mai o le alone and bongs ata alofa tavita stawas mo tau ubalawa si osi manuele rega tai leo e valu fale tano I ma le tau maftanga le nei vaenga o le afiafi ta alofa lava a big shout out ma lor malanga manuia le tofa le matua for to masanga le tofa fata ta mati le luar nga te leo le fale tua ya te sisi ma lole malanga manuia ngata foi leo pale malana mo to umale malanga mai au setalia ya la to ile amro to lan to ile vasa auto umalava George Fatura ngata leo le uso ya Kensi ya male fritua ya ma auto umale mafuta mai lungo le tanto proclame o folo fanto Asiata mai se opea mahana la tato o le aso lua manantu. What do you think of the budget le paketi ale fainga malo New Zealand government le ana failo mai lan son nafi
I'll let Hana, because Hana's got a bit of a political background as well. But for me personally, Hana, I mean, and the reason why we spoke a lot about it, there are things that we agree on, and then there's also things that we disagree on. But we've had a bit of a discussion today, and I mean, it's nice that there's transparency with the budget lewa au mai, but there's always I don't think a lot of our people e lama i le budget lewa put forward. So, and that's my main concern, is what Bear said. Governments come and go. We have the Labour government come in, we have the national government come in, but my concerns really lay around that our people understand. What are these words? What does shovel ready mean? What does shovel ready mean? And making sure that our Pacific people can come together to help our people understand. So that's where my main concern lies for this budget. Io e sa ole leia lo finagalo. O le tūlanga fo i nei upu fo i whaperitania o lo au mai. Emese, o le nganga fo i le, this is the main reason why wo manantua emese le unanga le BluTV. Ina ia maua se hava no le fionga i le minister o tangata tu moto Pasifika. Le fionga i Aupito, wai pei o le fionga le minister. E me whaiona ia whaamalam la maina mai senga ngana whaingofi. Ia nisi o vaenga. A tonu e le ta ino, o fui kako Samoa ma tātou Pasifika. E whaale akele isi me le kauria ai it there's nothing to do with us. O nisi la vaenga pe fela o la utau fa Samoina i le upule no vai fela son na fio o tala noa i lungo le social media matulanga o le shovel ready. Yeah. Se fa Samoa fa faingo fie foi le lutero foi fa mautuina le o pisi nisi ua ta pena ona fa mautuina. Tu so pisi nisi foi o le waka kia mai le la watu fa te tainga o tai pei o le fa te tainga a umanginga fa ka kia so pising isi it's ready to run. Ai le o yai se fesoso ninga tau se leni ono fai ona post time fa la tele lo so o te lo nga ya ngol terms o upo lai fa nga lanto a olona fa mani no ngale na le tala noi mani si fo lanto sa so ta ile ni tayo ka fa ba ma mai le term le tu so pisinisi o le u ta pena mole fa tu la ina so they've already got everything funding it themselves in their own money paula mele tu tiloi oni fi so ninga malo e ma fai nga drive ai lo ma fly away ai lo pisinisi exactly so te lo le vaenga le na le au mai tu langa le but ai si vaenga o te mana atu tala no ai le ia fio mai le fio nga minister tangata tu motor Pacifica se furu toru te si fitu miliona 13.7 millions lea watu ina mai mo le whaavaino le tūlanga fo ile le dawn raid. Ia a tonu ele o manino mai o le ala fo ile te nau wai le fio mai o Aupito. But o le hase rua ta kakukau mamake ia tatu tata no wai o le nei mea. It's all about kissing and wondering. We've all seen le fo ile ngole a dawn raid apologies. Last year around the same time, I think. And Bluwave had the wonderful opportunity to be part of that. And we took lovely photos and it was great to witness that, So what do you think of an idea of where the money po le asa toinga vaenga o le atau sila i le malo i le se fulu tonu te siwal fitu miliona? Makalangoa mahana le se fulu kulwa se fulu milionga. This is a lot of money, Asiata. And I had a look at the budget, and like I'm not a professional. This is just a whaasoa, and I saw that there was a smaller amount to other areas where I felt maybe they could have utilized le se fulu milionga la lea. However, because okele understand la okele malama le pakiki le way forward, they haven't really outlined exactly where this 13.7 million will be directed to, So, I mean, for me personally, I know that everyone has their own opinions. I've kind of felt that they've documented it, they've apologized, there's an apology that's been set out. Clearly, this is their promise that they made last year, but I felt like maybe this 13 million could have potentially gone into another area that could kind of boost another area,
That's for me. You know, yeah. Not only health, but probably the language, things like that. Olo wingara lo fina ngalo pia. Pe u tau te lere tu pele u whaanganga mō le vaenga lea. O le ua mai au na whatu ese, ua mai au na ifo, ua mai au na whatu nu. Ia, u whaile malienga matalia vaenga whapena. Mana ia, Hana, what do you think? Oh, that was a very, yes, we had a good discussion with Bear about it this morning. It was very hard for me to have an opinion on it, but I believe the money is going to scholarships and also to programs in school to educate our Pasifika youth about the history between, the dawn raids and things like that. And to me, when I think about it, I think about our Pasifika youth creating their identity and learning about what happened in the past so they know how to navigate New Zealand. But in saying that, with what Bear said, I think it's hard for our people to find those kind of information, like where's that money going? So it's good the minister, I'm very excited the minister is coming on. That's something we can share with him. Maybe we can have a better directory on how our people can find out, hey, is this money going to this school? Is it going to this organization? So those are things I'd love to see. Mana yo no finangalo, mana tua. E lua vaenga ia lau whaasoa tua I le tu e se le tu o tirtilo. E mana ia fo ile tau ti whaasoa e walanga o maninonga. O leo ama ia lea fionga minister. E tu o tirtilo mai momua. Ina ua whaatau nu le ifonga le tau sangana tenei. Na manino lava le whaailoa mai o skolasipi tau a o onga. Lea o le a au mai whaatasi. Ia mase tino I tupi. Le lola le la ve mai ai le vaenga o te e se la o tilo le vaenga le ai la fa ali pelo o lo mana tu ia a tonu fo le fa I lo le fionga le minister pla so no fingalo a fa o tilo le mata upu le don rate e to titia o le tilo se mata upu le va New Zealand mat Pasifika o le va New Zealand Samoa ai tilo nge ai o le don rate sa wa ia mai le fuanga o fa ilonga langu ya Samoa ko ka avisa Samoa tangata ai o leo ova ai atu le saunga o le tali le o sauai ua sau le Pasifika o lea la ua pasese mai si atu motu pengi fiki mai si o la uia na te la faite o te faite ia uia o kako kangaka ka velo I ka vale ma ave Samoa la they still pay the price o nisi ainga la o Samoa o nisi ainga ia to mauava no to foi o isi ainga nga kuli turo I tai fau ma me fa pena o lo la ngona o au tau ia nga a faifo e fuale lo to tanga te Samoa e tona fuala nga kinga inga o kanga kai meia ia ula ia a faifo ila e tau ona ia se vai tele o le vaenga lea e te tau lana li lifa au Samoa and this has got nothing to do with racism or anything le nga pen ofa ia tu a e alu te toi tilo ma iskaki mai le history don rate o le vana fai o tatu tanga te Samoa and people agree with that a o le la faftai o le o mo mai sina so ai vai foi le mainga generally for the Pasifika or coming o tupu community tonga o tupu community Cook Island le walo ia uma e sau foi la e una sau vai ia o ka mo kukusa o mala au ka ko ka ia ka fa la fi kongo pusa isa fa la fi tono to lo fa that's my take on it ma o la foi la tanu talonga ma le tulanga fo ia I le vai ina me se fo le allocating I'm fine taro sia ia ai mawanga I kupe fa ko foi nei mo nei so ni mo ngai ainga ia o te le lope na ia inisio o ainga I'm pretty sure they were part of it a onisio ainga le o mai le so I believe ilo ainga pe e te lo foi ia a ia inga ia vango po ani nei awala o no mafai ia la toma entai toi nei tu why not la se rua Asiata, I'll be honest, ele whainga kai, ele whaasoa o wale mata upule because, and I'm trying not to sound, ignorant about the whole thing, and unfortunately, a lot of things in life, unless it impacts me directly, I kind of like stand back, I'm like, oh, well, I understand the situation, I understand what, what's happened, but I not really, like I've mentioned, even from my earlier response, I clearly said I felt like maybe the money could have been allocated somewhere, or maybe something like, how
don't know. I know. I understand it's going towards something that's going to be beneficial. Scholarships but what kind of scholarships is it? Scholarships to So I think for me, I think I've kind of made it clear. It hasn't actually impacted me, and I know that it sounds. It's such a sad statement for me to say, but I don't really have a comment on that and a fuss on. Mana ya no fingalo pe no fe tula u tala ile vaenga le. Au lela afa pene la le asa witua tulanga o skolsipia. Tatu tala no skolsipi wala nga pauna o vaenga na fa iloa mai le taimi o le fonga mai le taimi o le lenga. Afa pene la le fatita inga le asa skolsipi. Na o tatu fatita inga. Se lau skorsipi mo lela au mai mo Pasifika. Mai nei lan vai nga fa Pasifika. Ia, luas fulu Samoa, luas fulu Tonga. Luas ai kilo ngai ai. E la ngona I lo loto. E ko kikia e agree to disagree. E o tanto foi mar so fonga nei. E fa le akere ka ko le mele o le te lo le mele o sao. Ai ngofo ama e lu ye lo ulua. That's me. Yes. Na winga na tala pen of o tato fas o faso. Fala o tele eleva pe o tato faiatu. O le mele le wa yai. Because in few minutes ona few mai le few minister ia ina te fa la tele ni sio mataupu. Ai pe ona tato tala noa mo tato fa manatu fa ali manatu. O la na tilo fo yai. E foi Sorry, Asiata. Yeah, I think you have a really good point. A lot of the people that were affected by the dawn raids were Samoan. I know from some experiences, some people who were just brown, because their skin was brown, the police would go and stop them. So I guess that's how maybe they were affected, the Niueans and the Tongans. But I agree with you when you say that most of the people that were affected were the Samoans. Absolutely. And I can understand why you feel that way. So it's totally valid. I think the influence of o isi tangata because or color of the skin. E ka ser kilo o va ko o Samoa. Ai fainga ko Maori. Ai mana tu foi la lena man tu foi pe lena ta fa tala no ina ia le professor a Melania nai. Le fionga lo matsila. Lena fai sa wala tala. Kusa take oil for the color of your skin. Ai avantula fatita inga avantula mo wa ko oil o Samoa o Maori. Ia po la lokonga o isanga kala e la faina no fumau. Before releasing you, they will still fussy you. Like they still give you a hiding for lele. Ai mo wa kula kamanga o la ite no fumau. Ia nga fa savari rore o ele ko moria o ele. Ai mo lo o Samoa la fa le ton pepa. E kere ko ai la fa na po e tele to vai lo ainga. So ele si taimi e fa ta e alunga le wingo le tala il fa Britannia la talanta we think lightly of it. I Antoy, if we turn back the time, I live in those moments. I don't think e mafai upu na fa matala le la ngona ia. Na o mana tua fo isa o fa tala no ina se tasi o tina. Le na sau tu tonu le tanto officer to ai last year. Masionalo. She was right there. Yeah, e ke lo fa matala le tina le la ngona wa tatu tala no o no le wa fe le pakeki. Which to me, I agree with it. Wa fono utala no le vanga le o ke fia ku pele wa ve ai o tu atu ilo na fa nga ina dalo sia ia le lei ona fa so ia le tulanga o le ai. And I saw that a lot on Facebook. A lot of people from organizations, from small businesses, they were sharing, where's this money going? Why is it not coming to us? And that's the main concern. And it's not a selfish thing. It's just we can do the work too. We have ability, we have the potential to do this work. Please help us help them. So there was that concern, and I'm sure Aupito can address that and also bring these issues to light. I agree with Hana, because I think that's my concern. It's such a big amount for me. We kako loku. I mean, let's be honest. Kako loku. So just all of a sudden, it's such a big money, but kako loku. Forgive and forget, right? That's why I agree, because for the people who made almost kako million. For like 0.7, but I think for me it's kind of such a big amount. I hope that
when they outline it, actually it's gonna be something that's actually gonna be beneficial, and like we spoke earlier, Hana, something that's gonna affect our Pasifika community and like a long-term effect, like not just a short-term fix for what they've for the apology. E vai ngole au fisiringi ai la fionga ya Aupito. Ile Mataupu Momo o la ofisili sa fa la telenga po i tonu le afia ile mele o le ano na vai no le ali tulanga ye o le vai ngolo na lu te fisiringi ile fionga minister o ai le matanga ruenga po i fa la putonga le la to ngafa martupe le ioi po ai le la ave ye pe ave le wins pe ave le Ministry of Pacific People, pe ave le MOE, pe ave le is a foundation, e pe mai fa le Bluwave. Going on FISO status tonight. Ai o nei vaenga taua, ma tulanga ia. Le sim ta upu te mana fa sin tatu fa so le titi na ole le malolonga langa te lo le tu titi lava to ai to no le fionga le minister o tangata tu motor Pacifica. Se lau iwa se fulu ono miliona in total le tupe o le paketi le nei le ua wha amatu o mai e le whainga malo e services al Pacifica po au nanga al Pacifica ia tātou tala noi au nanga al Pacifica ia i lalo mtanga ruenga o le ia i le fionga i Aupito so William Sio manisi o 96 million se lau iwa suma le ono miliona. I think one thing we have to consider is the history of how this money has increased and how there's more resources coming to our people. And I think growing up in New Zealand myself, we take that for granted. You know, before they didn't even care about the Pacifica people. They were like, oh, who cares? Just give them a little 500,000 or $2 million. I agree, and that's exactly the point. O te whawhitai ai te au fo, le fionga le minister. Ai misi fo whainga malo leipa. A wai whaata la fonga, o te leiloa ea o le national. Poi la ve national. O te leiloa. Pena iaini matua tupe te tele whapea. Sa wha matu umai. Mo le Pacifica. O leo te mane, o te mai tua te mi whatua usaua iai New Zealand. Ai o ta ora sua fo si a fionga lea i wasa il pal il temilea. Taito Philip Fio. I temia. Ele makwa ile leia la memori li tuolanga na ia ile penga se luas 4 miliona around 20 million back then sa au mai le Pacifica as a whole ia au nanga uma a fua la ile la au le final mera le wai ia e tau telo o ile e se saule se bengi ska saule but it has never reached 100 million ai ile tu la mai ole leipa ai mai se fo yo le tau mafainga le fionga ya Aupito ma le matanga ruenga ia mai se fo yo Ale ukakukango. Last year, correct me if I'm wrong, it was more than 200. Ya ale la se la wiva suma le ono miliona. That shows le ta ua o Pacifica. Absolutely. Le ta tō maatongi. And you know, Pacifica people, especially Samoan people, I'll talk on Samoan people. Samoan people, we work differently. We don't do everything the same like the Palangis do. So Aupito has provided this large pool of funding. Yes. And you know what? You know how everyone's fighting on Facebook on who gets the money? I'm very happy about that. Yes. I'm very happy that we have the opportunity to fight for these things. So we can do better. But before we fight about what? You know, we didn't have the opportunity to fight about this. And it's progress. It may not be a big progress, but we're taking the stepping stones for future generations to come. Yeah, no, I agree with Hana. You know, because a lot of the time, you know, that's not even going to benefit our community, benefits but you know, the small things that don't even matter. And at first I was kind of like, you know, will it really affect us? Well, yeah, of course, the budget is going to affect us, impact our lives in such a big way. And it's so good to see everyone raising their concerns for 2022. It's really, really nice to see that, you know, that our leaders, and even if they're right or wrong, they are still fighting so that the allocation of the funds are used wisely for our Pacifica community. And there's no other way to do better. The only way to do better is when you are honest and you give the right feedback. Then we can collect that feedback and say, okay, these people say this, we can do this and do better that way. Mana tua fo ia o tatu whaasoa ia i le te leo le impact le Pacifica community.
I le kaimi lau koviti. E la fea tula utalama lau fasoalea. Ina ua tau mawhai ni usi lai tū leile tui. Sa tau mawhai la vai o sao ai whale mai. E o sao antanganta i le lantou TP ma le lantou a e whai le tui. Nga whai ngā enga. Fiu e kū lei. O le ala foi le na mafua ina tuaina au sia tanto pasene. Le anga ai ele taimi na tango tuai loa tanto health providers. Al Pacifica community. Peila le Pacifica Family Health Group, Self Seas, Beta Drive, local doctors. Ile taimi na au mai ai lo fa to fala inga okay. La va tu matu fa tu nga va kuma kupe ya ba milionga ia. O la o ko lenga o toto te mala malama ia to tangata. O le ana mena iai pala lasi maka ko kuia nga fai. Mai incentive sia o mai lo le au sa mo ma tua. Tasi le vaenga na tele ai foi le tau tana le au faikio ma le au le lango fa mai la le ko kongi mea ai le fai ngor kui la o to ma tua e fa fe ona au sia le pasene le na mo mia le 90% le na mo mia le tui ina ia I sai le lockdown. How can we go about achieving that? O ka ko Samoa le ai e mo ia ko ke vale ai le vale ke we know e le ngangu foi le I may look stupid but I'm not dumb. Yes. E le fa pe foi le e aru fuara o pensi o le mana o ngore malo e tau foi lana ye se so ninga le malo me ia wala ngo kere ngo fu waru kui nga ma fu mai o le mana o ngore malo e ala I fo tuanga e popoto mo fo mai ai au mai le lako aikia e kaule mange e kaule halu ai ka ko turn my lord tanto health providers for my you know your people ba kura milionga ngai ai ka ngofi o ko e faile aikia ale wa usia so that's one of the massive impact nga faile the community Pacifica Samoa and leading this le ala wa achieve ai le ala wa feo ai le o faingo fi ai nga feo ai solo au musu no la kala le lau ke iwo o le au va nga musu e kui fa mai finally God has answered our prayer sao ai poki he le ai no o ki nga inga o ma ko wi nga o e kui ina ia au sia pasengi nga wa ka kala ka ko fe malanga inga ai le fa pe nga ngofo fo ele aru e kui nga ke le fa mai see God has finally like 3 years later hello I think if God has answered already he would have answered us the first year no but nga answer le tua I answer my vaccinations ai ko mai ka ko fe nga ruenga fe lo ku ma na ya nei vai ngau tak no la ma tu fe sina ma lo longa a foi mai pe ya le usa wa ta pena mai le fe nga Aupito su o William Sio fa o tato proclame Telephone voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tula nga pitusili ole tau. Ole la fo me ole pepa tala oloa. Ona fa ngale fa tau ai oloa e au nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa suma fua tau ai le sia sa. Ni fia foi sa we mo mawina le foi au nga fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua mau le apusu se o fine. So se paro loa fa ngo fie a me se le te ferwa I mala telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo me le cash ona ino le tama ore ainga. Fa te tu lava le talo for voucher mo le foi au nga fo fa tai. Ma lo la le tam fai. Pa tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo I lea, mātou te siakiina fo I lau tāwale. Mātou te sapalaia fo I swahuu mo lau tāwale. A whai fo I o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo I ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, Taupea lau tāwale pe autu. Lua, Taupea lau telefoni I le taimi e utu ina I lau tāwale. Mana tua foi, e matua I whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei.
Ua iai foi au nanga I lunga o le Pacific 40 e whaatauina ai le talofa voucher. Maota Samoa o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa. Whawhetai le awhio mai. We'll see you again and God bless. Bluwave Ngalu Moana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalu Moana. Live and breathe Pacific. Toi whaatalo whātu Samoa I le toi taliu mai o le porokalame e a o talia I le tātou wa fsoteinga ma le fionga I le minister o tangata motu le Pasifika le fionga I Aupito so William Sio ke ro pe ke o whafonga mai le mingisa ka ko whaaso le whake o la whakua ingola o fia whalonga se opinion a pele whai mei malo whaatai atu ia tau le mafuta mai le porokalame mai se foi ia o le whai mafuta mai foi le fionga I le so upu I le tanto o unanga le South Seas le fionga ia tuala le fionga le saoli tuala Victor Vauli ia le foi mori mai lana fa malo o ke ro la agree le wa ila to tonu la nei you know a South Seas and me se foi le Pacifica Family Health ia o le fionga ia le malu o le pulisili le South Seas o le fionga ia ngalu mo le mana a vai fangalo o le pulisili le o le tanto Pacifica Family Health o tamadi nei ia tu foi la le fono ma la tu foi ona that's Pacifica foi ia a me se foi o le pele drive ia doctor ia te lola o e ele tanto ta longa me se foi o tanto vaccine pa do that after langa lo te vai mai tau atu o lea o maua le tanto wa fesota inga male fionga I le minister tangata tu moto le Pacifica ia le fionga ia Aupito to fai toi sulsulu sua William Sio I lunga o le tanto proclame ale BluTV le vanga o le afiafi dalofa mo folofantu I lo fionga I le minister fat fo I lo to fa tu ua male to fale fa lau fo I le BluTV ia fa pena fo I no folo fat fo il tanto watunu o lo mo mai fo le pokalame me fo I tu la ia fa stai ma lo lava so fo manuia taile ta poinga fa tai fo mo ngalu lei tai mo ne no malo fa tai fo I le lao mani noa wa mawai se ava noa malo fionga le minister ia ai le yo ina fa fisilia be se fo le tulanga I le paketi o lewa dala no ai fo I le aturu ia e faisi Siti munga matau savili matau wa le ma o le te fio mai lalo le lo mua e mai le tau mai tau fo ia tai panga te fai langi faisi lo wa tau ia tau faisi lo wa nei ia le ia la pe e malo lo si fo ia no fuanga lo mato ia o fa fo ia e pe ia o fa ma sangi fo le I tua ia mato po wa ele la au ma wa ia fo ia nisio Maota o fa le ngaina ai me se ia ai fo I la talata mai I Wellington malo fa tai ia o le mesiri fa tai langa le le tu o le nai e mauan tu o lo mnuia lo fionga ia me se fo I fa mo ngai lalo le lo mua I upu fai o malo ia ale manatu le afanga tonu le malama maveli tonu le fia maina e tu sa yo le nei ava no fa auro wa pale mai la o fionga I le minister ia se I tau fa manino ni si o vaenga me se le paketi wa longo fa tutu ilai le fa funga maua si o tanto watunu ia I le aso na fise yo o mai lava fo I le nei vai aso
La to mo antu I le tu fo ile o le soifuanga. Tau o le soifuanga. O lewa mai tawina. E te le se vai ngā tupe o mawhai o na wha matu umai. O le whaila tau maua tuai foi. E iei ma le piliona lea sa wha matu umai le vai ngā foi lea o le COVID Response Fund package. Ia lewa toi au mai na ia fisosoani ai lava I lalo le vaenga lea ina ia maua se soifuanga taungofie matulanga tono New Zealand. O le whafisili mua lau fionga. E whamata wa afia ai la nisi o services fo I sa iai mua I lalo le COVID relief support. Ina uave ese mai le piliona lea po o loo maua lava whamanuianga I e peo na iai. Le sai le wins ma vaenga uma whapena lau fionga. Le o le fesidi le ai o le tupena la tau ia o le tupena le toe mai I vaenga tupe fo I lana mantua fo I o le sa a o whailanga wen le lava sa tu ua tu uma ma pasia mai fo na mai taimi ia le lava sa whamanui e na ai le telo tātou whala tonga o na fo I la tupe o lo ofu iai pe I au fo I au whala tonga nei mo le whatinonga ngaluenga mo le si lua tau sanga Italia I mana unga le ati Muscoviti. Le piliona la lea o le tupe o le Italo sanga ina inisio matanga luenga. Pe mau te apa fo iai. Ona o lo wha ngā pe tupe na tala mai I le wha inga le tau sanga ma le amatanga le tau sanga ese mai ai le pa ke ki la tau ia pe na lue fo. Malo whaftai I au te ilo lau fia le tō tele. Wai tasi le fisiri na o mai American communities. Ai le whaatau nuina porokalame ma antulanga. E lau fia le tō tele. Le aila o nai maua lava whamanuianga peo na masani ai. Ai le o a fia ai le tūlanga le ina ua avavai ese mai a wafufuanga le malo. O le la e maua tua le isi toru se lau lima se fulu tā la. Mo le tolu masina. Lea ua au mai fo ila lo le paketi le nei mo ila to fo ia le ia ile tūlanga le totoni salary le tausanga ile fitu se fulu afi. Ai le o afia ila to fo ia le la to te maua benefiti fo ia le winter energy. E mawhai ana e tau wha malama le tolu se lau lima se fulu lea a o hai fo ila to e te tau na alu iai ai whaafefea fo iona o la to maua wha mole. Tusa e auna sila fo ila re tato atunu. O lena iai vai ngā tupe sa whaasoa to le malo ai le I tō lau ma whanau e tele le paketi. Le sa iai le package le sa tu inatu sitia o pensionge, sitia o benefiti. Le foi sa iai le whaapaunga foi o tau o whiwa inga I public transportation. Sitia I foi tu tongi mawalalo whaantapla ia whaantula fono. Ia solo mai ma le winter energy payment. Ai iai le si vaenga tangata. E le o anga waa mo nā mea a tono I la nei o le middle income earners le o inala le o target iai mo le nei times o tangata whainga ruenga. Ai le o ngawhatia la vai la tutongi le tau fo ia le soifuanga. Le la ua watu iai le tol se lau lima furu le masina mo le tolu masina. A o whaatino fo isi ngā ruenga. Wa le naunanga malo ia si tia to tongi ale au whainga luenga. Ia whaingo fia la le malo le si tia to tongi ale au whainga luenga le malo. Ai le mawhai le malo ngā apa atu ia la tō tua atu le malo. O I ngā la o le fuwhanga na mo le tolu se lau lima se fulu I le masina mo le tolu masina. Ia a tongu a whaila vai o atu nā vai tangi. E le o iei se fuwhanga I whaawau. O ngara manatu e te tauna o atu nā vai taimi. O tūlanga le lei le tamao a inga ma tūlanga fo o ngā luenga ma business peita iane. Ia a whailawe ingi whaare tōna nā taimi I o koe I roi lo fo I ai o le melea e valusu tasi pasene o le a whai o tangata. Whai ngā luenga. O le a ngā vaaila ia I so se vaenga ia pe ona whai atu I le wha mama a venga lewa mo mua ambatu energy, winter energy payment. Ma le cost of living support e over ma le 2 miliona tangata o le a whaamanuia I nai ai maise I lātou e le silia ma le fitsulu wafe I le tausanga lātou tongi mau. Malo whaaftai lau whionga le minister. A o tai iai lava I Mataupu tau I le
tau o le soifuanga ia e la vea ai tau o loa e me se fo i o le tau o fale ma tongi o fale o te fia whaafisili atu i le vaisua lea i le mua mo i lantou e i le tupe whaanganga lea ua e me se fo i o le tūlanga fo i le removal of cap for first home buyers o lea antau tilo atu ai a whaatau sau fale i le benefiti fo i le peise tupe le mwhai ona maua mai pe lima afe pe a whaapete whaatau le fale a build sau fale ia pe e sfuru afe mwhai ona fisosoani mai ae o le tau mai tau atu ai mo i lantou o le a whaatau fale ma whauani o lantou fale i nei e o tu ainga range foi lele mai le toru se la wafe e mafai e ona entitled o e tu ainga au nanga nei ma grant nei ia ai fu atu foi lele la ufionga ile minister ile tulanga o tau o fale nei au kilani o le average la vol tele fale le ia po le tasi tolu 5 miliona ia le tau lono winga e pe ele o entitled ai lana inisio ila tou o lo e papa au kilani ia e mafai ona e fala tele e pe ni au wala ya fuaio na maua e sosoninga nei ala ufionga le minister e o le mafuanga e tele nga wenga o lo tamfai ai ina ia tamfai pe unga ile tatou atu no ina ia whaataua la tau fale o le una inga foi lea lena Matauina luenga le pakeke o lua felua sifulu i le $5 milionga le whaasoso atu i le whaatinonga ngā luenga o le financial literacy le ua whaasafua i a New Zealand toa tātou lava whaatonga i le whaamaninonga ma le whaamamainga o ai ante tau me tau tupe noa ngā tupe sefe o le tupe ai tā lafu ua uma me whapena e ele singa luenga o le sosoani le i ekalesia a o ekalesia o iai latu whanua e fia whaanga whawinga o fale nganga luenga le wa mata o le singa luenga o le sa ilinga lea o se tamu whainga ngā lulua whaatasi whapaanga ma mauli po ai fo inisi e mawhai e ona sa ili ni fale mo le tātou la vātu nu a tonu la i le pākeke o le tausanga nei o le ua iese vai ngā tupe e whaamautu ai se o singa ngā luenga whapaanga a Pasifika ma mauli i porirua e ma le nganga luenga e tolu se lau fale o le a mawhai o na whaatau i tangata Pasifika i se tau ngofie ma le whainga le whapaanga lea o le a maua i me foilele e ke lisia le whanua i se taimi umi se i lava mga whatia lau tupe ona e whaatauinga la i al whanua ai a mata whaatau na le whanu. Ma le whainga paanga lea o whaamautuinga i se tupe a mata e $5 miliona. Peila o se whaatita inga nā ia o i porirua is lewa a matai ma se taimi mua nei o whai e se whainga paanga a tangata mauli o iwi o ngati toa le ingoa le iwi lea. Ia ma le whaapotonga a le Central Pacific Collective i nei i Wellington e le fo i tau la muai nisi o te mai longa le tātu o tunu. O lo whapena o na iei ngā luenga o lo ngalua i le matanga luenga fo i le MPP i Waikato whapena fo i Wellington ia whapena fo i Kalaistete. Ai pei o le ua mua a riari mai i le ngaluenga le apito sili na tāua. Ia ma se whainga fo i le po se ta iala lea e whesoswani i tātou tangatalanga e sa o lo o whapena lava na si tia tau fale ai mese fale fou i se tūlanga taunta o le naunanga fo i la. Ia le ngata ia whainga paanga ia whainga o fia ele pa ua tau fale. A o le singa luenga ia si tia pea tupe maua le tātou atunu. E leo ngi kupe maua la mai penge fiki langa e o kupe ngai leo ngi pūlanga mauku pe mawhai o ngā whaawau malumanga. A o tupe maua le lei mai tutongi, ma pisinisi, ma a seta e a ngai e le tātou atune. Ma lo whaaftai lau whionga i le minister. Au tai ai le mata upui fali. Le whai lau a longo pui e li ilan tau o lo fuafua i le whaatauina o ni fale ma fausia ino o ni Maota. Ai o le si vaenga, le ana maua le paketi. Lua te si $2 biliona. Le fo i whaamatu umai le whainga malo i tūlanga fo i o le whaale leinga o housings. Ma tūlanga i whale umia e le malo, ma pūlea fo i le malo, ma rent, ma tūlanga whapena.
mana ia fo ile vaenga wa te loa o lo tele fo iso na nga ina yu tatu tangata Pasifika me se fo Samoa pa ule vaenga e fia fisiringia se fina ngalo lo fionga fa matau ye se sila le fainga malo ina ia wa ole le lava fo yo fale ia usau o si ia ko ilunga mar konyo le rent matulanga ilona tutongi o ye sina fo fuanga a le ona maua sina pa u pe wa te tau wai ona tatia iloa ile tau o lo yai a me se na ainga wa leva no lanto no fo nei mota lo fionga o se ngaluenga e o lo Leaupepe ia le minister i ngā le Ministry of Social Development pa o whai koko anga i whano le malo. Pa o lava laka i ka soso atu. O kele o anga i kele a uia le mata upu lea. Langa o whalenga, o whale le malo. Ma o le whaavai fo e o whalenga, e sosoangi atu i an lantou e vai le tamao a inga. A o tā penga mo le lumanai. O whea o ie lumanai. Whaatau lava lau o e whale. Al teni fo ila nei ele o lava fale so soani ai ia ila tau o lo mo mia ia mela nga e ala ona o le so soani le o vato le malo ia si itia benefiti si itia pensione fa pa u le fewa inga i basese i public transportation ia fa faingo fia ai le fewa i fa tino nga luenga ma tiute fa na inga i tulanga fa pena ia male winter energy payment o ngā mea, e leo ngi mea e mausali, maku mau pe mangui ai sesi. O le masangi le tātou atu, o le masangi o nge mea, ia tā penga mo se tū langa mautu. Le winga la ufamkalanga. O lo o whapenga lava o ngā ngalua ia, ile matanga lua, ngā ia ele whetūtū nai, o tutongi o whale le mālo, matupe maua i lātou. Ai, o le lumanai o tātou, i alu tangata whataurung whale. Alu tangata i maua se tūlanga. Peila ala mea ngā le kake ngā lua i eita ita la tōu ia. Ina i mawhai o ngā i atu i o se mea mautu ma se mea tanwhenga i e manuia ai alum whanau mo le anga i numa. A o whale na maro la tōu i pei i le whesina i le talipupu. Ia o lo o ngā lua e pea ma o mea whetūtu na i le vāle a inga ma le matanga luenga le malo. A le matanga luenga le malo e le e tatau na la tōu toi whaatau whale. Langa le mea ngā sa whais whai ngā malo, o le whaakau le whale le malo, ia ngā le rola i po whea ngā i e tangata mo mea so soangi me tau whai. Malo whaftai lau whionga i le whamari nonga o le tūlanga lea. Me i mai le tā whaatala noanga i nei nisi o whaafisili le vaenga o le soifua maro loina. A fua atu iai, e toi titi a maua le varu se fulu miliona, o lewa whaanganga mai le tūtau le soifua maro loina. Ia ilona i tūlau tele mo le Pasifika. Fa se fulu iwa tesi iwa miliona. Lea mai tau atu. Lea whaatūlanga mai i tūlanga fo i o providers ma tātou uma fo i i le soifua maloloina mo. E mawhai ana e tau whaalau tele. E tele ia manatu o talatala noaina whapea. Ua mamafa fo i soifua maloloina le paketi o le nei tausanga. Ia au le fo e manuia i ma tātou le Pasifika. Mwhaona e whaalau tele le vaenga lea lau whiongan minister. E mafua ana wha mamafa i le tū soifua maroloina. Ona o le tele o li poti ma le mau le malo. E le o tutusa wha manianga o lo maua le atunu ua mese maoli Pasifika ma ilato e iai isi mai o le tino po le au disabilities. O le mafuanga fo ilana o le ua fau lesi matanga luenga fau a le Pacific, a le Health New Zealand. Ma o le matanga luenga na o le la ngafa ma le tautua inga o mea uma tau soifua maroloi. Ma na fo ila matanga luenga o le ua whaafenga luenga le malo o le pule sili. Le fionga le ia pule a imaji apa. Se taimi mua le watula i mai ai se sa moa uli uli. E pulea se matanga luenga te le e vanu o se fulu wafe le au whainga luenga. Ia o le pakeki wangalo e kia o le pakeki taupilionga. Ia ma o le mafuanga fo o le ua whaasala lau ina ia iai nisi tangata Pasifika ia lato avea mawhaurulunga o tofi maurulunga le matanga luenga. Ina ia taiala nga luenga mo le Pasifika. Ia amaila i le tupelea. O le tupele whaasuru 5 miliona. Whaanganga o le tupe whaopopo a ngai i tupe o lai iai le teminei i Pacific Health Providers. La tau nei le sa ngafa
ma le whawawinga ma le whatinonga le tātou tali atu le COVID-19, whaingo le tuipui ma sosoani i tātou waina. O le ele masania e na maua le tupe. O le tupe sa masania e le tausanga le luafelu ma le 4 milionga. Sa kupe whapopo iai. O le ala mafuanga i le whakele o le kupe ringei. Ma le kupe ringei e a maka mai lava Northland se i o i Chicago. Whalatonga umai e iei a tātou o le o lo whaatinoa nganwenga nei. O tātou nā lela watu i ele tupe nei sosoani. Ina ia whaaffainganwenga nisi tangata. Whaapopo i le whaatinonga le tātou nganwenga. I le kaimingei ele o lava kako fomas. Ele o lava kako kausimas. Ele o lava foi la ko foi e ngā rurua i kua e whaamauku, whaamausali, le system e whaangaioia. A o le kako anga ia ko le system fole e la tonga fole o le Health New Zealand. E matua whaamoemoinga le malo i a tātou Pacific Health Provider se whaatinonga le nganuenga pei o na tātou wa ia lua tau sanga le tuana i atu. O la tau nei sa tau la mua i le si inga i lunga o whainu mera tangata le ua whaangāle tuipui mai le COVID i a mantua la. O le ua ngā so soa tu la wa fōringa ua maui atu le COVID ma ua lunga tātou tuipui. Ai ke le isi mea o le kakaunga ko ngā ioia, o le tui o le fulu, o le tui o le misela, o le sa ilinga o le sosoani e la tō mai suka. O le sa ilinga o le sosoani e kape ai le tāwhia i le ulaula i awenge mai ka nisa isi. O le nganuenga lalenga, o le a wha moe atu i ai le system fōlea mō tātou lava tangata. Mafuanga na le watu i nā tuai se vai ngā tupete lelea e wha soa mo lesi 5 tausanga i lumana. Whaaftailo whekara bedista. O leisi vaenga leo te Matauina le paketi lea fo i te le se tino i tupe o leo watu i nā tu ma whaamatu iai. Lua se lau ma le 2 miliona. Le whaamatu atu i le tūlanga fo i le leo i lantou e iai ia ngase ngase o le mafaufau ma tūlanga fo i vaivainga tau i whala au whaasaina ina ia toi whafo isia le soifuanga atoa po o le tūlanga i addictions. O tau iai mai lalo lea se leni se fuafuanga whaanganga i le Pasifika o lea fo i mwhaina whaalau tele ai so whina ngalo lau fionga i le minister? Ioe, o le tali atu ioe. O le matanga ruanga so fo maroinga. O le kele o kupela iai. O le la to le vanga ruanga I sosoani mo tangata uma. Ai taluai o lea e whaale tonu le tūlanga so fo maroinga mauli man Pasifika mais. Lea la o le fesili lea o so se vai ngā tupe lava e whaailoa mai. O la u fesili a mai 10% e fua I le awhai o tangata le Pasifika. Ia peila al tūlanga na o se si taimi o I luma. O le a fufonga I nā tuai foi ngā ruenga ma le whaava senga inga o tupe pe o na iei le mental health, o na iei le bowel screening, pe o na iei le workforce development. O I le tūlanga le tupe o le mai o le mafaufau. Ia o le tupe mua le na maua na whaasafua atu le malo le tastesi ma le iwa piliona I le taimi o le pākeki o le Bluwave sulu iwa. O I ngā lenga mau mai se vai ngā tupele ua whaatino ai nisi o au nanga. Le na whaalau I loa atu fo I au kilani le si mai taimi. Ia iai le sosoani ana I au nanga ia. Mo a inga Pasifika o lo mo mir sosoani ma il mafufau matulang kapena. Ele I mai ala nga aluenga whaanga inga tupena mai le Bluwave sulu iwa. A lea whaapoponga o ngā lea tataltono. Ele o lava au nanga mo le atunu Pasifika. Ele ngata foi lea. Ele o lava tātou fo mai e iai le poto masani ma le to mai whaapitoa lava. Lana o mata upu nei. O mata upu whaapitoa e mo o mia ai le specialist. Ia peila a mea ngā o se taimi ia na whaasoa atu foi la ia. Langa le ua watu le tupe e ngā rue lor matanga luenga. A lau fesili o kupe lava I tutongu po whelawal matanga luenga. E se 4% e te tauna maua e tangata Pasifika. Ma la unga langa luenga wha o le Pacific Wellbeing Approach le mau te whaia. O te taitai whonua I le wāmo minister.
o le fesilingia o matanga luenga na po fa nga te tau tupena o a mea le lei wa maua mai le atunu a fai e fa le tonu latou i o la fisili sili rara mai i le matanga luenga pe ave sa o tupena i le atunu e fa tino le atunu i lo le ta'atia e tutono se matanga luenga e le malama i mana onga le tātou atunu. Ma lo whaafitai lo whingalo manino i le vaenga lea lo whionga i le minista. So toi whaafisile tua i toi lo toi fisile o li tu o le vaenga o se fo maralo ino ni tame i mila i tūlanga lautele o le Pasifika. Luas furu miliona lea ua whaanganga mwhaamatu ule fo ina tauta ua i se vaenga o lautali atu i se whaafisili wa tuana i atu. Lea ua whaatūlanga mai mo le porkalame puipuinga o le maisuka. A le peye vali papanu mai ya sa fa okilani o le te tau fa fisili antu ila ufioka de minsta o matua fa o logo wingo sa fa okilangi le o matua numero tasi nei le tulanga o mai suka wa fua i o na matua papangu mai lava sa fa okilani e le lua se furu biliona nei na ia iai por kalame fa ititi ai le ngase le nei ata tangata Pacific Kainkanka ko alo mai ai i okilangi saute ona o le whaitu toa leo New Zealand, le mea o lo o tumu ai tangata au le lei, ma tangata popoto mata mamai ma champingi o lalang. Ai pangalea, ia e re whapea e le lei uma tangata i teni uma. o le whale tomu na o le iai. Ia ona la o i South Auckland, o le tumu i alto o telo tātou watunu. O lo o iai se ia i au o nanga fo i lero dialysis. E ala o na o tangata ia se tulou e fufulu latu toto i masingi ia. Ona ua whainga le kidney, ua le ngawhatia le kidney o na tali i le maisuka. Peila artulanga na, o mwhamai i le whautuanga foma, o le maisuka, o se mea mawhai o na tau fia. O le maisuka fo o se mea mawhai o ngā fuafua lau tau mafa, ma fuafua lau whaamalo stino. O ngā kea e se aila ia, langa e se vae ngal mai suka. Ia, ai ale ai, aku mau per mai suka, wa whainga le, ile ngā ioio whakunga o le tino. Mo mia ile le masingi le futoto, ia mau ai si mai. Ma wa pekosili o ngā maa ale ele so i fua le tangata, e o ngā vave whaingo fie o ngā lamatia i le fulu, lamatia i le koviki, o ai si fa mai fou e on tupu mai. Peila le mafuanga na, o ngā i re ko kele iai, e ele o karikongonga. A mawhai on kako fufo le fa mai suka, i au kireng sauke, oka. O le a ka kou, ma whakaika inga le lei, le ngaka ia New Zealand akoa, a le Pasifika akoa, o ngā mai suka fo inga, o le ea wha inga umai haka patu. Alo whaafitai, ko se mana ia wharupenga o se tātou pitonu o i sa whaukilani. Ai olo li tūlanga o le tau mawhitanga. Kau whaale alo fo i ma tātou uio lea. O sao le lei lava, o le mafuanga fo i wa ua mai ngai fo mai, e whaukua mai ika. Wha mai, au whionga miska, e ka kau ko ka maka, o ngā ka au whirwha ngā ngā masima. Mai suka. Whamai o kasia mafuanga e kele ele mai suka. O ngō whakora e whamamore. Ia la whamai la kipira masi. Ngō masi mai mō mea loiro e whasipua. Ma loiro e whasi o le sasi. Se a mai angis whakuanga. O lea la ua mai whakuanga. Mwhapea mai. Ia e mō mea se vai ngā kupe. E whaihengi ka kou pokana mea oa onga. Ia ma sosoangira ia la kou o le boki ngā inga. Ma ole si mea whamai. O kele o kou kamaki, ua maua le maisuka. O le maisuka sa masangi ngā le mai o ngā kamakua. A le ua whamai, o kou kamaki rai ki ua maua le maisuka, langa ngai whawhangai i Coca-Cola ma whangu somalia. I le kai au, ma le auli, ma le po. Ia si sila la oe, iai, o whaku na ia. A ka whaku nge rea kungu e ka awhi ngā mea ngā le whikai mea rea kungu. Ia, o le luas furu milionga ngei, ua whaanganga mo le si lima kausanga e whaakingo e ngā ruenga ngei ma o se whaukuanga ma losi e whoma whaamole e a baku i au kirangi sauke o i ngā le whaakumkumunga o ka ngaka Pasifika o i ngā fo e le ke le whaale kong
ia peila mafuanga wa fa mai la ko o kangaka wedding konge e fit ke le langa sa vali no ngoa ema ia o kangaka kalaskeke e se foi le fit o le marulu ia peila o ka ko ia ele o fale ai nga fo i ale au sainga mara au Samoa ia o le urupua o a umamea le mafua ia se kai in ka ko ka ngona i pe o le ase fo inga ia ungi maua se sira mai so tu sa tangata Wellington e malolosi sa valiaenga o tangata kalastete malolosi de marulu o tatou e malolosi sa faila lola awie o ta o malolosi le me o pele marco mingo ai ni sa valia fai ia la fanga solo le vaenga na fa facilita por kalame se furu tonu te si fitu miliona lea ua whaanganga mo le fofuanga lea e ta uaile vaenga foi le ton rate le to ngama le laina ia mea na tutupu le foi sa fatino ia le tulanga i le faale lenga o le ifonga foi sa sila mio ile manu lautele o le aturu o be se foi le lalolangi se furu tonu te fitu biliona e tanga ta firongia o la to fina ngalo le vaenga le lo fionga minsta ai manai lava manino ia le fisisa o tu la fionga o le atono tau maua se vaenga fo ilele le fufuanga ma fa por kalameina o le seleni fa mo le lofo o le seleni lea e o le promisi ma le tau kinonga malo o na fai le fa to senga o le ao mai fina ngalo le atunu e fa mautu e se tala fa solpito ina ia manino malo ia le tala o le mena tupu ma fa le tonu na tutupu ina ia mautu ma mausali ma fa ngar na tala fa solopito e a o inga ia lo fa nau i to tonu po kalame a onga mo nei ma le rumana ole tulanga la na ole si e ia lo manatu e o lo soifua mai pele to telo nisi na afia ai i le fa ilonga langu ma le fa ilonga tangata mai ui wa yella ngona fa mangalo malo na vai times ai la vertel tun ole e mo mia ia tangata se a wala fo ile e fai i ma fai e ona fa matu esele ma mafa le a venga me leanga ma fa ino langu tupu na times ole tupela nei e ia vai nga fa pitoa ole a fa nga ia ina wa uma mai le ia le tātou whātua i senga ma le i whonga fo ina whai. Ia, o le ana whai loa le aso nā skola sipi. A le tupel nei, o le promisi na batu, o le a whaatino le malo se comprehensive historic record. Ina i aloa ia e le official historian of New Zealand. O vaenga la lea na mua la wa mata sa ei se vaenga tupe se lau afe. Na whaanga ma le sa u whaingoinga o le teu le va fan. Ina i mawhai na tarsanga ina le atunu e whaonga po le pue mai nu whaamtalanga le umatutua po se whaatinonga se solo sesi po se ata tifanga i ngā se lau afe e leo se tupe te le la le whaapopo atu i eisi si vai ngā tupe e whaawawenga nganuenga ina ia maua le atunu ia awala se mawhai e na whaamatala mai matautino mai ala tou langona o iai ina ia pue e whaatasi i le whawinga le tala whaasolpito lea. O lesi mea o le whaatinonga o na whamainis, e mo mia se avanoa e lau te whaamatala mai ai i le malo. Ia leanga ma whaale tongu ina ia whaiseli poti po le ane me tauntali ai. Se vai ngā tupe o le a whaanga solo ai se ngā luenga i a New Zealand au e kapu e mai matu watu le avanoa i le atunu. O le si vai ngā tupe sa fuafua, o lo o iai tātou vai ngai ala au fatu pese, fatu solo, o le au artist, o le a iei se a vai ngā tupe, o le mawhaina taru sanga ina mai. E aluel tangata e pu e mai po o iei sana pese, pe po o isi uwhape mai, e mo mia se fsoswani e ka pu e mai ngia ki whama, po ngi documentaries, whaatatau ina ia atili e na mautu le mel nei. Ia ma le whaamautuinga la, ina ia awangi i ngā ngāle ngā luenga ngei. Ai ia iei se whaamautuinga lunga o le upenga whaelangi al malo, ina ia whaamautu mai tala whaasolpito nei o le mele nei. Peila o le ngangal nā. Ia
o le sultolo fitu desimale fitu ai ai le silua miliona le ua mai i le matagaluega o le malo e fa'aopopo atu i skolasipi ia mo tagata New Zealand Pasifika New Zealand lea na fa'ailoa i le pona lea la ua toe fa'apopo atu i le silua miliona mo skolasipiga o le To Lead Takes Flight Scholarship pela o le vaenga galuega lea o lo i ai lo naunauga o le galuega lea e te tau ona vave amata i le tausaga lenei i lo le tu'utu'u atu itua Palo whawtai. O le isi wala o le whawasili atu lava i le seleni lea lau fionga i le minista. O aise o yeise whala putuputonga po fea tonu le vaenga lea o le a ngafa ma le whaatautainga o le sefulutolu te 7 miliona lea o le a fo ise matanga luenga o le a taatia i lalo e awale polo whaaswaina me se fuafuanga o whaatatia i mo lea whaamoemoe. O lau matanga luenga le Ministry of Pacific Peoples ai ngā rua whantasi man matanga luenga le Arts, Culture and Heritage o no i le Arts, Culture and Heritage o i la tōna o lo i le official historian ale malo o i la tō fo i ngā e lava la tō silafia i le wha mautuinga o tala wha Aupito i le mata upu lea wa o lo o teo wa i ngā ia tala wha Aupito mea na tupu le tau mua ma tau lona lua ma tau a mauti ia peila i ngā lela o whaapopo atu ia ile tala anga nei malama fo i lātou ia le au inga mai ma lātou fo i whautuanga le fua atu ia ile whaatinonga ngā luenga nei a o le whaasoinga le tupe lātou ia o le tupe le ua mai i le Ministry Pacific Peoples ina ia whaasafua i le atu nuu mo le whaatinonga ngā luenga lea e le o tāwhia e le o le matanga luenga se malama i ai telo matanga luenga ele o yengi records ai fo isi records o lai ngā le taimi ngai pe tau fia ona o lo soifua mai pe tangata sa i el navai taimi ia i ai pela o le luenga ngā o matanga luenga ngā lua lela ngā lua whaatasi a o le tupe ia pe na mail fasili o lo o nofo i le matanga luenga le Ministry for Pacific Peoples Palo whawtai lo fionga le minista o niso nei whafsili e tui nātu i lau fionga le minista o le foi e ia inisi o seleni miliona ia me se foi o nisi o awala o lo mafai o na fisoso ni tele ai i le tūlanga foi leo le tātou ngangana e me se foi o tūlanga i tū manga nu ua le tātou e le ngatau Samoa al Pasifika foi e mawhai ona e whalau tele e me se foi nisi mo le malamlama ngalau tele ia nisi o vaenga o le ia peo le vaenga le au mai lalo le bailingo e me se foi o nisi o vaenga ina ia nofo malamlama i foi nisi o ilantou o lo ofia maua le fisosoninga ma le o unanga i lea vaenga lo fio i sila fia le al datot no so se matanga luenga la malo e iai le nātou tiute whare malo e fesoso ani ai i tangata umalama la vea i tātou peita i ane i lau mai taunga le matanga luenga le malo e le malama lātou le tātou atunu e le malama foi i le tāua ngā ngana ma le anga nuku peira le mafuanga le naka o lea na amata le tausanga lea i le ngaluenga i whaataua ina i te tono matanga luenga onga i le ao ina o ngana ma le anga nuu te tono vasenga ma e 2 miliona na amata ina ngaluenga le tausanga lea na te anei e whaatupe ai au nanga a onga mea ka upase bilingual units ina ia mau e fo le resourcing o curriculum na vasenga ia ma le amatanga lo le ngaluenga ina ia tāua Pacific Bilingual Language Education i to tono le matanga luenga wa onga. O le tausanga nei, o le ua whaapopoto i ai le 10 miliona ina ia e mo mia whaia onga. E mo mia whaia onga ia o ina ngana. E le o lava la tato whaia onga. O le tupela lea ina ia soswani o ai lavangi whaia onga o la ua maua le whailonga whaia onga. E mana o e hao le ngana o le Samoa pa le tonga. Tupele a soswani ai ina ia maua le whailonga ia hao o ai ngana. O ai fo inisi o fia whaia onga e o ia le ngana ma le anganu. O le tupena o le a soswani foi ina ia wha ke le ngi whaia onga i tutonu. Ba le uka koa nga i whataua. Ai leo lava whaia onga. E leo se mele le saua balance. E kalangoa mai e kia o le ngei e kuanganga. Pe kolu fo il wha mau.
ai ngala kasi nganga le kal ngom men kom fai o mai makai Samoa e malam lang fa Samoa peila ala mafu anga nga onga ole au fai o ngale wa baku ira kupenge ia ko kele ngisi e mafai o nga o inga ka ko wanum fa ngau i nga ngana e pe o nga ngau ngau ku iai a inga e ele si 5 milion le ko fa nga mai o nga fa mai le kala kamachi i mako ka ngwang foi ma o ye foi di poki o fa mawai fa mai e rea manga ia la ko e fa ia o nga mapule a onga fa mai foi ngisi a inga pe fa i longa langu pule a onga fa ia o le 5 milion lea mo le si fa ka sanga o manga se if so soang i fainga o nga faia o nga parangi ngai e ava ese fa lo ngala ka ki ese lo nga fa lo kamaka ai amaka o nga mga ia ka ko kamaki malako ainga langa e si kamiki fa mai kamiki aka ko e faia ku le faia o nga o ia fesa idea le malama i le course le technology for the scientists ai fa mai e fa o nga e vai mai o ke nga ima le ai longa ki anga vai me peila le vai nga kupe nga i ko kongo le aunga o se nga luenga nga amakal kau sanga len ke ngai fa awau ma ba kupe e ai si mea si kai mi o luma o nga ka ko nga ba ko fo le fa kalama langa nga luenga mo mia a mele mo ka fai ai a be ai o musul malo ia fa mau ku ma fa mau sali le fa vai folea i ko kongo a onga ia alo ia mafakawainga ma o inga nganga alom fa ngau Pasifika mafakaua le ngu i ko kongo pokalamea o nga misila malo fa tai lo fiong che lo no fai ule ta fa tala noanga ai o te fia ta paso finagalo lo fiong le minister e tulanga fo yo le amana ia ai ele fainga malo lo ye nei ia tulanga o mana onga e me se fo yo mo o mianga o nai o tātou tangata Pasifika e ala lea i pāketi te tele o lea ua wha amatu umai talu fo i ona pale mai lau fionga ai mai sere whainga malo ia malau fionga i li tūlanga o le matanga luenga a fua whare mawhau i futia walu manisi o whainga malo manisi o paya inga manisi fo i o tamali i sa pale mai lava i le matanga luenga le nei a te lea ni nai a tupe au mai le Pasifika 2 miliona tolu se fulu fa se 4 miliona e peile i kai nga o au se lau miliona malunga atu tulanga ai o te lele amana ia te lele fa sanga male alo mai o le fainga malo e mesore malo New Zealand e amana ia mana o nga e mese foi o le fanonga o na yo tantu tangata ia ono le tulanga foi o lo pale ai le fainga malo lo ia nei ia mese foi o le una i malo si ma fa ngani ala o fionga le minister e fa no fari so finagalo le tule mese foi o le tulanga le fainga malo ma va ma Pasifika ele fa tele ele ai la sawa oi ile tulanga le ele io ongi kope ka i se 4 miliona pe lo fu la ufa dia tunga le pepa nei le pepa nei ia a como ele oiloa ai wa vai mai me la ia o tau sanga ia ma kai kasi miliona pe a kele e o mai la i tau sanga ia o luma ia o tulanga na o le wai ai ile aro luma o le alma fuanga o le mafuanga ono le matou lava fainga malo o lo fata waina mamana ia le sao tangata Pasifika i tono New Zealand mai a tatou vava ai foi i fa mamonga lo iai o tatou le Pasifika e ui ona na le se 10% le a fai o le Pasifika pe a fatustusa i le 5 miliona New Zealand o iai ai au va ai mamawa uia o se au fai o tangata e vave tele le tuptupuai ma i lau va inga mamao i lesi 5 suta sanga o iai o tātou le atunu o le a fai al malo o New Zealand i vaenga i sese le au fai pisinisi o malo o kampangi o a umamea e ei lava o tatununga iai ma ua talia fo i la e le mātou vaenga e ao ona tāpenga le atu moto o Pasifika moto fita ita ine lumana ia o ala me ta ua mo le atunu ia malosi le tamau ai pisinisi ua umaso
sa ka ko manatu fo ile o mai ngai ko inga mai fatoanga o mai fainga luenga fainga luenga o kai mingi o ko poko ma ka mai ko kele wai u le ya o le ala mela ko ya lui fainga luenga moris ka ele fainga luenga o mo oe fa vai lo pisinisi e pule kampangi pule makanga luenga malo pei o mea nga le ka penga ku ia o ile mero le teknologi ia e ke le se saur ka ko e kau o nga ia i teknologi mai o mafu anga fo nga o le wa baku ia se va nga ku pe ke le fo e se fulu valu ke si marko miliona inga i o bunga ia ile alom fa ngau au makukua o fala tonga tu maoti maua skorsipi a maka skorsipi wai u mo muai si fa longa e unga ile atunu ua nga i teknologia ia mafuanga foi nga o le unga ia koe fale e leo se mea le ka ko ngofo fale o isi por ngofo fale malo e le ka ko anga ia fa ka ko fale e uila o nga fainka a nge lava ka sai i ia ku se avangoa e nga due so pa anga i mauli e kalesia mais a se nga luenga foi e le fai akuloa manguia mai o se nga luenga fai pea peila o le mafuanga nga e fai la ukala i le kua ngai langa o le mea lava ngai kupu a nga i la mako malo e o mai mau nga ia ngai mea ia ai ala ko e a makang pe kongkongi ma mai fo ele le a kipi le mea ai pe ka yami e ke le va ai lava i le kua mai o fai kio mai i le maule ava ko Pasifika langa la fo e lau ke loa o li poki o ke vai ai o li poki fo e la sila ai o le kako akungu will shape the future of New Zealand i le lumanga i le kupua e o lau kupulanga le wei nei o kupulanga ese le piko sili nga le lei ia pe o mafo anga nga e kau ke o mai ai fa avae umangi mea i le kako nganganga ma le angangu le mafo anga ka fifi e bek fa anongo i ka maiki o fai pisingisi e ui e le mamlama le nganga a o lako nganga le mai o le nganga le alofa o le nganga fia kaukua o le nganga fia soswangi ia mafo anga fo ilanga i kia o whapea kwai awangi i kako alo ese mai le whaavae lea le whaavae i kako lava osi ainga o le alofa o le kaukua o le osi kaulanga ma le vai mamao mo kupulanga laluma ma lo whaavitai lo whionga minista ia taurunga tuai le whaafisiri ma sau whingalo ua fia lau whionga e mai se foi o le malo i le tūlanga ma le outcomes o le paketi mai se foi o lo kawai nei le tele o vaenga e polofiti ai le tātou Pasifika mai so nei tangata anu o tātou Samoa inga ua o anga ngafi kua whaafonga lea masi sila foi ia o uso a whaipule i ko kongo le komiki le Pasifika i le mako foi whaakui inga ua mai a foi le saumanga ale minska o kupe ia ngo whailola i e eri a makanga le whonkanga ia pe ua kukulu ngisi o le mako vai paki mai fia ia e uila i lea e whapea mai fo i le minska o kupe o le kama whainga la vai kau whapa lengi le kelo manga onga le mea mo mia ngei ma kama whainga fo i vai mamao mo le sa i linga le soifua manguia le winga la ka ika kala ia ka ika lava ia o le ua ke le sosoangi e whaua ka ko ngā luenga le sa ini manguia ia manguia ka unga ai ke le la para ngā luenga ka unga whai ia e wha makoisa ka ika whamkalanga e ko inga ngoi au piko Juliano o le uso si o kama ua lewa nga whai langi whanau o le kangaka e se nga lua e whai whakoanga whai pasi whai whaloloa a le kangaka fo e uma lor ka mafkanga o uma whai ngā loko uma ka mafkanga kalangoa me anga ia o lumanga kalangoa me inga ia o le manguia lo ngā inga ma le nguu ma le kalesia ma le kumalo e whanonga kulora ko inga o whai kio mai nisi whai mai sesi o onko whawhinge po sesi rang whangau ni kala i sesi ai pe fo le mui ma whaleanga mera e whapea kore koe se ora mai maukai mi ngā mea kalangoa fua whaleanga fua isi kako sa ini malo ma sa ini me mo kako kupe kako manguia o mai ia pela la ka ika nga wenga le kam fai fiai o ke le oiloa ko le ase finga ngalo le kongu a le me wanga kai le malo si mo le ngai kala kupe
a langa luenga fo i ele umai. Malo whaftai le tāwa noa, whaftai fo i le lau i lau fionga i le minista. Whaftai se i le malo fo i le whatoatoa le lilo mai awa. E le whaingo fie le tau wā moina o le Pasifika e meise o mana onga o tangata Samoa. I whainga malo tamapupa e tulo fo i le whaafonga maua Samoa. Ia na o le tangata e te le loto matoa le loto. Ia e malo fo i le whatoatoa me se fo i o le whengai ai matulanga o pufai. Ia toi mawase si tālau lau i le lava yaso. Ma toi whaalau tele nisi o vaenga o le paketi. I nisi o vaenga i le io o i le whaasoa pe i o aonga ma nisi o tūlanga whapena. Ia ai more nei taimi. Marupupuia le tualo so foi le lo le lo mua mo se lau se isi a timer vas fo e brune fiafi maruia foi le weekend fa so foina so fo la half time ia ole na ua mai alle tato ua fa tantara noanga male avanoa male fionga i le minista o tangata antu moto le Pasifika ia ole a fionga fo ia Aupito to fai to susuru so William Sio e le reivanga o le afiafi ia te lo fo io o le lei ma le leanga o le ioe ma le leai o le a uma le tūlanga whapena ia o nai lau whamasinonga awalanga e fiula fo i le timu e pa u i le ele e fiu fo i le timu e pa u le sami e le mai ai lava le fonga tai ia ai o le fo usau noa le fionga i le minista me se fo i o le tūlanga waia ia walanga a fua fo ina isa ililinga masu eso enga san me se ile a fuanga mai fo i o le nei matanga luenga o tangata tu moto le Pasifika po o le Pasifika ia whawhetai nei vai tau o tatou whaitau fia miliona ma se lau miliona ma tai fia sefuru miliona ia o le alava e allocate mai o lo ia i lava matanga luenga ia se o rou le kangoa e apalai o rou le tango ai te o iai e o iai ia na lagona foi la ia le ioi le fatau ina e mai sole nai au mai lava vanoa ia o foi ni faita to ma vaenga foi le na o le tatou sa i matomu mui ia ai tatou tele o lava iai tatou ol malolonga a foi mai ia ile o kilangi ile o ka utono tatou ofisa foi mai e ile ma fa fisili mali lava ia le leila mate sila mai le antale pe amai e fai e te ono manu malo ai se whaataunga lua se lautala le talo whawauta ma se ka titi se lautala au e te ruese pe a mai atatou whainga malolonga nei. A fai e te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga e na o le Tasi lava le marketi te mo mia le Tasi Market. Tasi Market e le ngata i fua whatoanga e maua fo i ia te ma isi me tau mafa mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia iasoi. Maua fo ile umala mai tonga. E le gata i lea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua uma lava i Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei. E maua tātou pusa pisupo, tu ainga lele ia leo le pama. Le gata fo i lea, maua pusa moa, i so si tu ainga sizes. Whapea fo i la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo whara, la ver gata fo i leo pusa pepe, i le Tasi Market. E maua fo i ipu mo whaalawe, in bulk, i le Tasi Market. Ia le nasa moa. A mai ala ona fai umalau whaatau i nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tūmuri, ai alo fai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo i le lātou o nanga ua tā ua le Monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no whanga i te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo papakura i South Auckland. Can you be my wife? So e whawhelo ia tu sa boi lau whasau songa malai lau mai moanga le rivanga o lea fia whiri teipore wati leo wa awhitonu le tu lai ono. Leo o tau sisira mai wa mawhatasi atu ia ma le sui whaia onga o le tato o le punu. Ioi, langa oro o kesi wedding kongi.
la ua tau le lei fafaata io la ngor kiesi kama io le original kiesi o io le va vera ya tori il tau awal puluali la ufionga ile pulisili le tanto wa digital pacifica ya ma se fole au nanga le Pacific 40 ma le talo fa voucher o le sponsor malo so le tanto Tautai ya ma se fole so o nanga le OCA TL marketing ya ma le Ocean Net la ufionga le Leaupepe aka Taupea wo isa ye toya vale make fa kala go ali ne fia ya fa felo ya tule pa yo Samoa lo mafutu mai le tatou pokalame le ne foi time le fiafi ya mexele to fa vai malai ya wa foi le fa tautainga o tatou Tautai le ne fiafia tatou lo manwio to male anga le le o tatou mataisili fa nga ye foi matiu te mafai vale ne yaso ya vane foi la ofisili le na titilo mai lole matu au tapua I foi le ofu atulo ofu Wellington mai ya alu ma veso ofu le blues e fa fena mai le vanga na maula tu ofu io ale na ole ala na e ui le malulu io la ye te loe na fia fai mai o kiesi langa o mana o te tesi Wellington ya so for ile ate tasi waro ke loa e ke sawe mana pulu langa o le fainole la ye ai wo to mana tuale au ngani mai sia o al se matu coach o le challenge le fai te bile dei le sunga ya alesio lidi e o to utangia mai e faine to o fulano pink o le aso le nei e fama manu ai ma lango sua I foi le te atu e le vainga foi le lo le puli io pink puli o le e fasa mo nga medi wo fetau ia la le tau o lo Jesse awa e masalo le tau ngana longa to fa ngaina le te wo mai fota longa ye te toi ya ele o ausia o to au e au to valu muli ai fai vo e ya mana ya na to tasi mai ya ne te au mal ko fa no ya to tau toi no e to ala tala le wala ngai mane te le no fio mai vai foi la poleale langi le leio le aso a clear blue sky e nga o nga faso e sa mai au mako ngalu ma meo mako makangi vai yo ile afia ko angi usira lenta o mai ele minister laila lo wedding ko nge makwasa bilia ya le foi fe ngai ka ko o kilangi mar saviti o le masau le nga mar malos le au le Leaupepe manaya ai sila fatulanga ngo au le te o le masau foi na le alu ngai lalo to I ai la ye te ne ya ele vai na tulanga le matangi ia man malu nga masau ar kama lu solo ya wa vai da to ye wa le longa me fesulu fa ye le au moanga io o le au mumu io o le au lanu sama io ye wa si au foi le wa katu ya na no ro fa tu foi ai le fionga ngaftas io au te alofa tele le uso ia me se foi o sanata poinga ai te lo mai mau tupi le au le masalo taluna matter decision o tolu ai o TV al ngaftas waka io le au le chiefs e fa mai ia ngaftas mai soli o lo fatu sa malos au le temine na le talo la taupe soli o le nga makala ngoma Aupito mer mai suka vai yo I ke wa mai suka fa fu se talo le au le na awa ye te awa ya o le au foi le au kilani ia tolo pulo ona o leute no foi te fa pe mai nisi o le rile pe spai le rile le ai ia e pe o te fa me melo au ia le laumua ele lau mua walanga atala noa ile lalolangi atoa New Zealand Wellington e mua o ai le capital city Wellington e amulia o gilangi ia e tau faru penga voile tau langi me le fionga minister tangata au lei la iti talengia ia alanga la ole lave o le 2 milion na le mai tau faru ile mai suka masalo ana telen mafui ai lunga nei ya ai lunga to tele se ma mai wana le wana ya maola to ai faftai o le we ta wa ya tulanga ya o le mana ya te talongo nei va yaso o ile talongo blue o le blues mal prampis a fele fai talongo le fai au setalia o le ala e tala malai ta au ile talonga ale ato wa
e tā le fitu le taalo le tau au ma le Rebels. Ai, ia, mok savadi. Ia. Au savadi. Ia. Tala voina na whaile au whaile rea. Ia. Ona winga la. Tā le fitu, sau tāronga au tau. Lau wakas. Awhaliva, ia. Tapua ilo le tātou plus. So me ma tātou mansa mo le se fulu. Oi le fitu. Ile tāronga tātou fitu. Ile lātou tāronga mua. Pea mai tau ator se fulu tasi Samoa. Ia. Aore tā le se fulu tātou. Lono winga. Tau te ai umalai o ile ai ngā mana mai o Vaetolo. Oi tai au foi Vaetolo se sa o eso. Ia, tatou me i foi loma mata tatou la pim tapu ai tatou. Ia, le nā la o tanto sketo na tai au, tau te pala umai tau maftanga. Manaima masista alo vau. Tau te pala umai ai na ona fai umai lola ia le tapua i lava le au o tangata. Ia, ka kuiki ar ka o ia on ta fasono le ta proclame. Pulu mar prampis oi malo le plus lani ai o le tau to mai e finau ta longa ona le tam fai le prampis ina ia umaifo o le tu lua pe la tu wa le mai ta watu le ta alo la Crusaders ma le draw ia no na winga e maximum points foi malo ai le Crusader e lima la ai e mau lo no winga o la tam fai le prampis a fa pe e le 7 no malo ai Io e fiengi ai, o leu te iloa, o loto e malo, a rote vai tu e fiengi. Ia, masalo pe sfurulua ni ai malo le plus. Ai matau me tulanga lea. E ina e matau tamai leo ta alo. O lai fa malo lo. Ona wa fitu ai lea vai le sili mal tulua. Ai na o le lima ai e polesi. Pe maua la le lima. E al watu ai le toi maua ia. Pe o se... fa manatu atu na pa fe la fo ya to fina mai pe mo wani ai to sa we lunga la ya Wellington e Repos oi malo man malo ia le au Hurricanes o le ani ai wala o ka o ta pe o ta o ile fa ko ile petinga o le ani ai e close for ta lunga le ya mana te lo close le talonga masalo pe na se fa ai malo le Hurricanes o le vai le tau si la il manto ya ai wo te lo ia le talonga le na nei Crusaders ya o le a vese tala le morsunga le meto fai vai alo pet ya sua malo lo au io malo lo au no le au le ta ya o le au le o se au lunga te ke lo le au le tau tu mai male mona Pacifica ai mo le talonga au kilani ma le prampis ya tau fa so mai pel menai lo ma fau fa so mai pel menai lo ma fau ai fai mai ma lo le prampis tu mai ni au ai lunga on tatal no lo la ia le e tai duas futala prampis ya ma lo le prampis e fela tai ai o talonga le e luo fitu luono Tasirai. Ku so le sala le ka ru ko ka le o to talo le nga le le o le plu. Le to e mo har sala ai ku so la si ngasilia squad plu. Io ai tu sala o le tatianga na le la ye le talonga le. O le Hurricanes ma le Repo. La nga le ngo fa ko sa vali le Hurricane. A fast fu lu ai le ia va ko sufik. Ia. Falong long ma si tangata o mafau alu TAP e faunga ai en fai atu Asiata se fela tupe ale mo fa kai ala paki vai il pekire sa ia fa tai foi mel tauti one e malo ma to in nei campra si vai ala pati ma lo le prampis todo surfa sufit vai te lo le malaila la ele mat e talonga te me wa onga sa fatinoi o le matua malulua e misel mai te nei nei te lau fa pe nei la le tapua ile prampis la vel malulu te minne wa te minne o to itite masalu le lopo wa isa o i campo pa fu atu ye wala ma li ngo fi le lilo perfetta o e utilo il backline sa ale plus la ye ia walo te watu ia parato me lona pito ana io rono is para asiu Natalia o le second 5 tu vasa che ia la auto e di fola martama le price him e mo ia lona pito maori ia tamiti utoli ia al sak pai keron kinga
O sa pai ke nga le linga. Ya o kam fight. Ya mata to wingi le o te lea ya ma clack. Ya perfecta le tua. Ya. Pa war me yo sol po yo lilo perfecta la ngai ka ma lili le winter. Ya ai o ina lu tau lo wa ku me fra kamero clack ke ma lili ya le udi ya. Iyo. Perfecta. E sau mai la lo I au tafo no ma isa le Mount o no winga. Ma sanita mal malu. Ya vale le. Nai New Plymouth. Ya na iyo e ka fa o sale po wa. La tato atu le antale a foi mai le tato watale e il fa lo ilo. Ale songa le lipo le tato pa Pacific 40 me talo fa tanga ta foi le titi South Pacifica. O ye ngole antale nei fa pea. Mate mai. Po o ai suafa awange mei fa makalanga o suafa o tangata e to olua ia e late fetango file fu ale atu na tulunga mate mai po o ai suafa o ila ua e to olua o fainga le o mate e te messenger mai ile messenger ale Tautai messenger the first 10 people e correct e saawala to messenger e alulo wingoa ile tatou se I mo le vai sofo e te ono manu malo ai le lua se lauta lata lofa voucher pole o e mafale o loa le Samoa po o fea e fai e lau fatau le isi tatou fai longo lona lua se lauta la titi sau tapa fai na sau noa lau feonga le lipule le tatou fapitole pau alau faafisili o le ala umengo le tali e au mai a tole ngo matai ingo tau le lea pe a mo mele ngo matai sau atoa le ngoa sau atoa le ngoa awe ki kongi me fa pe maisione e a pe fa pe maisione simi le ai sau atoa le suafa matai ia pe a fa pe ke sirisila ko se makai a sirisila ko se kolea po I lava sau atoa le suafa e mo o mia le full name o le tangata lea awe te mai ona fa pe mai oyo si ko inga nga sa kapkengi va foile le ai le mo miela to inga tali na sa o lava tato ile tali ile ata le te sila tuai omi mai loa ile messenger ale Tautai now also mai lau tali le messenger ale Tautai e faingo fie the first 10 people e sau le taimi nei la lua se lauta la ta lo fa voucher ia nga tai le se lauta la titi sar fa na fa lo tele me se tu langa ta to fa pito ia lo fio ole o taimi nei o tato sauni atu le fa Matauina Vaai lo no su tau sanga o mea ta ua nei lai sa ili tangata wa le taimi nei e olo ile so mo le fa tino ile ia le tato sisinga fo Samoa e pa wal mele mo to tato nei whatsapp o video o se lauta la top up lea o le matua tele o pandos o le peta e mawhai ona whatawe no winga e manu malo ai ia wai mantua e manu malo ai le te ine New Zealand no winga te tau ona e fo ia mo tangata le Samoa a manu malo mai Folasa se Samoa o le matua fifia e o se lauta la ele se lauta la top up ele se tupe lai titi e o foi la ele lo se lau le talo fa voucher lea ia awe fufu pe manna oe ia fai nei fa pe me ofta we la lo se lauta la le fai le sfana o se hotel mai lo o canta to pizza ia tot ale ai aga isa o pe capio ia banana watu afa ali le text all about o kalope fia meals ato ono tamiti ia sau ato ia meals tamiti ia sau ima meals tangata matu ia po le e fitau ia le malo le se ia e ko no manonga sfanga au ai le ia se keke ele tau sam for my law ka ko wala terrace cake ma ia ele sita tu for keke le wem 5 ona to tong ia ile talo fa voucher ia se sau keke o le soifua sfanda ma vang fa pena ia piaila ta mona night e mauti no wa tambaya e mana o fui to teleni se le te fa sfana fatas mantua em faina ave foi levata ngai o le tau Messina Resort ona inga na fa mai mai la vata yo ter watu au yo no na fa swimming pool ia le na to no le me ai lu ai le lima suta la warta una fish and chips ina e matua e te lo e se le ta u ma fa ma venga le to inga fainga o te maula va u le maule le pepe ai ta te le fa so inisio o vaenga o lo ye business termine
o se tupe ala ngā te tau lea tupe. Fo ilele, o aue mazangi le vea, fo ilele au tai sa mo ilaso. Ko kiki a ka isi mai se kupe ka ki whaonga inga mai lea mea arufanga soro mai isi tupe ina ia vatu. Ai nota whapea, po a whea sa wai se si masi ko inga ai kia ngi. E sau sa o ai lava de se le nia ile mea o loo ia ile mo mianga. Lea la ia i tātou tālo whawauta. Ia mra unanga, o amele o unanga le taimi a me se fo i o le whea ngai mara toi te tala ina o whare o loi Samoa i tūlanga sa o loto. Ia, o le vaenga tā ua lava ia, o le aua o le toi seno no tia fo i lele. O la fo mawhai e tātou ainga inu i tua. Ia o nā ngai mara taulanga, whao ngā la tau vouchers le ngata whamatou, au le aliki. E ile me malia la tupu temine wa vai atu, wa matana whatau olo si atoa. O te lopo le tūlanga fo i lele ua tele atu le sosoani mwhena whao ngai le ainga. Pea ave tanga leisa. Ave le pusa mua. O na watu le whasosoa. Na i lo le whaatau fo i lele taitasi. I whalo loa. Pe o mea nā leo o tau mai tau atu. O whaisto telo i la tau la fosa o le voucher. Tōru se lau, whase lau anga ia aliki. Ia alawa nga i a inga whaatau ia o loa si atoa ma nga i whale whasoso ai. Ai pe sili atu le nā Leaupepe. Ia i lau tatu runga. Ia o tūlanga ia ona e se ame mana o tātou. O la fo ina whale tātou voucher tolu sfutala. Awa e hile a inga no nofo i tua i whale alili. O la e vili mali temin nei. Famai. Na le suka man ma si male mana o mia male lauti. Angi wale mangongi suka. Iyo. Ia na apa tua i lunga le tātou website at Pacific 40. Fili whaloloi i whalalili lai la talata i ato ainga. La whale o tolu sfutala. Tolu sfutala Samoa. Mantua aso nei. Ai alue lafo se whale tupele tolu sfutala. E la ngona lava pele o saola mena e whai. O mata o eo la. E la ngonga rau whaale a rofa marangani. Lea i ole winga lau tala. Ao leo e ele a wala lea. E leo loa mai lava le tangata i a lau mele whai. Koe pauhara ra kupela iai. Na le luas futala ni usila lau tupele. O lai ma wele vata tolus futala Samoa. Ia, na ona whai mai ana o le aniani. O le suka masima malauti. Pingi a kuroa. Alu watua. Imantua na alu watua maua sa vali lo le whalo lo whatau. O la wai fifia. O la wai fsosoani. Le mea lana mana o le temine. Sa o le le. Lea lai whai atu e e le vatu tolu se furu. Lima se furu. Fitus fu se lau. E o ai le lima afeta la le tātou vauta. Fufu la le mo i lātou. Ia e whapea mai. O i o tae au le mātou a sao whai. Ia o lo mana o miena mātou pusa apa. I fia whapea nā fo i nia mātou pusa pisupo. Ia. E au ngai la tātou voucher nā tai lima afi. Kamakikeli. Awa le la wavili mai nei mana o mia tai au. Ia, na alu lunga la website, send it tai mi nei, tau nuru text, na leu si whatai au whaali. Ave lo ma leu tau tau whaawala. Ui ngala lau sau noanga, tu se benefiti ai le tangata le i nei fo i lai te le tupe. Benefiti ai ma le tangata le eisi mai koe lima sifunu a le kāna. Tope atu ai tam. Ai lei whaua ua nisi o vaenga whafsiringia. Mo le ilan tau le watali mai lungo le tātou komeni. Le ai. Ama na yalo fina ngalo ai ko mengi ai te messenger mai fa ngal tato messenger o lo polinga ima lo tari sa or copy e foles ai tango omi mai le messenger le Tautai ai ngalo kiriki le messenger sa wai lo na ya la tali ai o te fa publicinga mai e ke o copy ko malis ia na telela ia sa wa nga wala ki le ngoles ai le laki o le ngar kat ai na ona toe fa fango toe le nei taimi ai mana ia vang ta fa so lo fionga le lo fionga pepe e tu langa la le o le fa nga ino le o nanga ai o le hal nei taimi o le ase sirsila le lo fionga mar pulenga o alu ilunga le tu langa foi le lo ila to o la to fa nga ina le o nanga wa pi fa nga online ma vanga fa pena o le ia sa le leia o le ala vai e fa so solo la vai na to tele la to lo fa nga ina ma se o se fifianga foi ono le wa matana pe e o pongi e na yo tātou tangata. Le whaonga ina o teknolosi. Ina ia whawhengo Felix Sosoani ina yo tātou ainga. E ia, si whātua lau tala le tūlanga leo cash power. Awa lewa mawhai nei na tatongi atu lava le tālo whawata cash power. Ona, e teimio a tātou fua le masalo le silima tau sang taluai. E le iai se mea whape nei
veli mai lo pen mo lima faina sosoni atu se sine New Zealand po Australia po fela vol nei langi wa tatu talo fa voucher peteno foi Amerika Britania e ma fai ona e tongia a le on fai temini e o lo ngala lutal tatu tamo fai fatai tai fa nga ina o online shopping fatai tai fa nga ina lo internet banking wala le o le nga ye le lumana ye fa o fai nga o fatau ina ia masani e tatu wa fai o temini o tele over ai o tele ni o fa ngare to inga shopping voucher le i tono tonga o te lo vai fo fa ngai tono o fiti o la ve alu la to i fengo fa ta voye e te alu lunga website piki le pusa moa piki le suka ona e tango tu sa le ai piki o fa ta ya o tato fenga le wa mata mai lava tato sa moa io sia tato lava mea na tato mata tato mata mai tato ya o no ta ingala o le foi la tam fai alu le lei ato to mo tato ia on tam fai foi la e fa so atu na yuso itonga pe la tu te man na fa ngaina fa so solo atu i fiti o awala na i loi foi le sai li malos o na yo tato tangata foi mal tato to mai wo yai ia ma fai foi tato mata mea tato i nei foi awala malo fa tele lo fionga le li pule o le tato wa por klame manatu ona ele o to e mamao se tatai mi ia e le tato sipini tawulunga e te lo le vaenga mali o le to e mawalo wa no le pe to li mani nei minute ai se fa mai ia le ma por klame ona tawulunga le wa sipini a ngai tato wa ia a fa tu langa no lo ia lo finangan o leute va vaiatu na mai le to tele le e tali mai ngare ko alua tanga o ye tali sa o wa mai o le ata le a foi teimo tatu wa onga sa tele ara alu tono falo malo e foi fal ya onga te la toi e to tono la to staff room e tele nei la tone ya le la o e facile la solo nei po ai sua foi la ua o nei foi tamali ia le la to mana tu le stote le sol anga no ha fe silipo ai mo ngai ko inga ia le me le la tu so me nga na vai te o sanga la ko so me nga foi le ma le lilo i mana tu e no mo wai se pe fa tau rua se la wa se la uta fa vata se la le top up te tisa o le tu langa o lo ia le te tisa le taimile nei ma sim card wo fi fa fisilia to ilava o le anto te tala fe malanga inga mo le o Samoa e mafai ona e fa so ma fa lama vaenga le alo fionga le li pule e mafai ona fa tau lava sa sim card ma activate tu lava nei e ta tele ia lui Samoa pe mfona ave Samoa ia o lo mfaina fa tino tu langa na lo mo meta tu sim card mal tato office ai mangeli il moto Samoa ia po ina fo il meo lo ile official consula ia o le office pito lalo le fa sanga na il KFC o le ofisa foi le sa il Samoa Airways ia o ina le e tato titi sao e mafai ona e sua tuai e au mai esa sim card fa malulu ato la stona e tapunia le tato o nanga o le te lo ele va ala sa nei e to e vili fa pito fa top mane afiafi e fai atu sa sim card mo la to lo tapena mo le simalanga ia anga ia tu le ofisa ia e vai sa sim card ono le foringa mai e o atua o le lava no fo mo le fitu aso ia nisi ono o pupuinga fa mai ia o fitu aso na a fai la te lo atua le te fif so tai melo wainga ai lo ise sim card ia e fa fenta al mesidi le mo atu tatu sim card ti sal so so animo e top up lava ngai e alo le mo lo sim card uma foi lo credit o ya na lo vidi malvanga le nei ya to top up wale wa sos falolo tono New Zealand pos dairy supermarket pampensini ba wa top up te chisau ya va pena foi Australia ya le na ono le tataimi lo fioga Leaupepe ya isi si vai ngai te fa la tele e me se fo ni so o nanga ai tatele yo se fa le tato vili ya ma fta wolunga foi po ile ole ma fa maru yene le fiafi se fulu tatu fai longa tai lua se lauta la cash o le fapitoa te tisau ia le sase ina leso o le tatu pokalame leso ngfua ia la o to fa fonga mai po ila to lautongia il tatu se ile na ia ai masalu o la tatu walo atu tatu se ile tatu na mai
Ia, o le a tātou me ia tu lunga mana tua pen o whai atu. A ve lau tali le tātou messenger le tau te iai. Ia ono le tātou taimi walanga o le rafa mai ali tātou porkalame. E na o le toa lua ila ua le ufamanu ia ina i tari sao. E sao tutusa la tali. O le susunga ia sue langa aia. Male sunga ia au oiver kakama. Au ngese. Iyo e karin. Lita malo sawa ili talonga leo le maila mali sete whano. Iyo. O lea te tau mai tau atu i ia au nese kurina ia o se lupe whaalele la onga i avele. Iyo, a saola o mate i le tangata lea o su e lea langa aia. Avele vo. E lea ai. A whai o le sunga lea le li fo mai o lo o whapeona so ta i mei melpone. Ia o se alo whaasino i palauli. Ia o le tamatuai al kolisio Samoa. A whai o le sunga le li fo mai. O lo ngalui wha fo mai nei tono melpone. Ka mai ke rua mea asa. Iyo e. E te lola, pi whale mana e tatu se. O lona winga, pau ia o ngā sa whesilingia le ata lea. E teimi nau titiloi. Pi whale o pito e tu i el tatu se. Ia, la tatu atu lungo le tātou sipini, e maratua e le se ia lawai maua, e sipini lawai lungo le tātou wili, tasi, lua, oso. Ia, tawiri ro ese manga ko inga vili nga do lua la vai fili ba yai arwatu. Au oi pati. Ole ingoa sa ole tanto wa ele fa mani no mo si la fia ele totel. Ole swafa o nese karin o sunga se tfano le umanu malo mai tani sa ole na mai tua. Ole oila o to lua le tu ina ifo ilalo le fu asio tanto watu. O le afionga fo i le urua i pāle mia o Samoa ina ua tutu o Tasi. Ioe, le afionga i a fia me ma ta afa whaumuina muli no ule lua. Whaatasi ai la, ma le tangata pae le nani te sila tu iai. O ia lea o le kone sula o ni usila i Samoa i lea vaitau. O lona suafa, o kif, se o le alfa Holyoke. Le asa pronouncing o le swafa le o le tangata lea. Ia, em whaine whape Holiak. Holiak. Whai se whai u Kiribati. Ia, o Holiaki. Ia, Holiaki. Ia, po Holioki. Holia, mam. Ia, o ire sa uere pesele. Ia, o le fionga le rai pāle mia o Samoa fia me mata afa. Po le fionga fo i le mata afa. Whaumuina fia me muli nu le lua. Ia, ma le sunga ia kifa. Holyoke. Ia, po Holyoki. Ia, na, vai ke wai sa ufa meo karaoke. Ia, o ila ua ia, lea e le antale na, ile tu uifo ilalo le tanga vai o sio tātou tunu. Ia, io le faa mai ainai, o le sisi ngā fua ile nātou sanga. O le au mainga ilalo. Au mainga ilalo. Tu so le antale lea, e le o le sisi ina, lea ngā mana tua foi. E to orua ila ua sa sisi ina le fua. A e le aila e le o le sisi ina. O le au ifo ina ilalo o le mai lalo le fua ai mare tua foi e foi le sisi tatu ke muso ta o te o ia tangata sisi na le fua langa le lopo sisi ka ko fisili le na o yo lea ia tatu morunga toi par programe ale te ia ele vanga o le fiafi au ritia le tua o lea au nese karin ia fai karia fai lau shopping ba te samo io se mo wai foi o na levanga nga lomar ma fatal no le mesi e te sau piki aku i lau talo fa vat e sau fai i lau fa tau mo samo ia au ri le tua fa mangalo se mangalo ri tau bali o tau tua na le BluTV ba se fo io le una ma sani straight Tasi Asiata Pio Vaoliko on weekend soifua mai mo soifua. Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans.